Gamente miro chuak kibod luak. Gamente miro support. Miro chuak moromo. Chuak madid kibod luteder. We gamente moke keni dobukain obeyed very popular. We gamente moke keni dobukain onen machalo ke mara dida manoti ke chuak lumugo merno gamente achel ngeyu type lutela mene ma ene coupe kwetgi wek ene nom chuak ke bot luak atika temo loko makit man malope ke ye mauberu la wo ikit gum la wo ne ndo pa wi angwen medwe ma bichel mo ali bari piari wi angwen ruodi go gore li nim ikit gum kari bere ni ayela beru die police o beru ka longe kwet to twari yo me interfering wek yob gipe chope ci ruodi gum mo ko tamgi la wo ne ndo pa wi angwen medwe ma bichel Mwakali bario, Pierre Rio, Wiangwen. Gumogo tamgi, Lumugo, Guyer la Wirudi, Manier. Amira dore lok magwa wajeneni. Ni gamente ene an, gamente ene in, gamente ene wan, Lumugo. Louis gamenta ye gen jo mamalo ni gene Louis ye donc Louis gamente o miru gubet ki ngech ke diro ke to miru gen gunon kwede chwak ke bot lu tedero ke bot lu bolkui ke bot lu fu ke bot lu cham en man me tedero logic Kachel ki solution me wet gamente obet ki chwak malamal mano wero gamente peberu popular only ki gang eto wilo baloro no don gamente nen niki maro doctor very popular logic wa ki solution ne en tela Lutela makubu kien gamente ki luteder Giene ye guri me chwak ma gamente to ero nongone onyo bene kech kom me beru very unpopular man don kelewa ilo kama anaberu polkar ka lokre machado KDP wawajo ni kaka did loy party Wan wa meroni tela iya chuli kilori KDP oberuka preaching the gospel of Lokotela Enda mira kwan man me cautioning Lutena chuli magitie tela wanaka yam en pegemergi Ni la kuri style mo mala wo ke chako ke church i social media Ni o ruorapire nem chalo mero kwanyo gamente ruorapire gubiyiru gamente ruorapire mero bera dui eroni oberu tactics machol mawana chulu mirwa gore la wachel ka condemning polkare lutino wa magati gamente pi selfishness magenti kwede pi greed magenti kede pol lutino wa magati gamente Gitiyu ke kero gime bergamente me implicating ngatomo ke ken ma miero la kotela iya chuli ke chako dwan lu tiene ki lok ma reju ma pol ene la wono gimer chako ne koma pere enno an ma tia lokenya honorable boss me ko tim pariam an la tien ke I am a prince enera beroni penera gitewi an la tien ke Angeyu jemi meke bena petem
kwara machalo liel le ruot justo bira ponya kije ma pol mada ikare man mayam gen ge yope mecheri ka choke madit magicheru Ulaya gi wor ka ber ma pari kono pie England kono pie kwene onodong la dit liel ruot justo bira onodong tieta jeme mugo me kwaro mete kwaro an wood coach amujo lie adon ka ber ma pari ma pol eto te kwaro na pere tek loyo dok bene ka yama pel latien matia tata mati kilau latien mape maro kanchane mape maro kakane uno ana la tai tim an nyao tim kenywale tim an kenywala ani Masindi kenywala ani Bunyoro kana pel latien mape maro paju una gakki Bunyoro kono ana beri kabir ma Uganda kanya tiego wea kar kabir mukene me lo mukene bat akem paju pigang let kare ka jemi chero ki long pe yomo iya wan majalu KDP wa biro kan lokotela iya chuli lokotela unless wanu yi ni ke lokotela iya chuli pero pa chuli ube gak majalu stagnant water pi mau pong dok pemol manu choko jemi ma pol dong pi dok ngwe ke lupu ene ye tela mati ya chuli tela mati stagnant miru ke tuch wang pi we tela ma raju mollo we ko cheko te yero pachu amiro kwanyo karman meleko lutina chuli mati gamente wan ma watie ma chalo duan gamente botkara wana ni anocha wawaju kama lenke gamente ni gamente ka yinde mero chwak ki bora chuli imero chwak ki luoland wan wa mere ini konywa ye itwa omini wa freedom men loko lutela wek gang wa beno bedbe chalo gang ma migu wek gang wa bene tela ne loko bedbe chalo gang aji eto petela man maka umeru challenging in kilogada menera ni umeru loyo in no kilo umeru challenging in nyola meru challenging in kilogada chi ini kwanyo weje tigili ruat wa bot gamente ichero ka implicate umeru ni kimako meru chaka dui kimako en la wo chaka kuma pere ni man gwak atika leko won jo ma dwago lokke gamente wan jo ma wati chalo lo wangamente wabiru lupiri me ot ma peta mo ne tung chelo miru lengego tung chelo miru beri ichere wabiru ma chalo wi ma chui di orati ko no chumpi dar ma ti oti wen en no po chumpi ngara chelo nyodula chen beru nai gamente o miru bet me rocho pajo nono me achiel beru nai gamente me ario o miru bet me chopo miripa gamente me en mironi wa wek loak o bet ki chwak ikom gamente le eroni wanu yiti mone bere wa beti mone pian wan wa tiki leb maka wa logo bon loak tiki ngeyu ni area le ene gamente miro chwak don gamente ka miro chwak ki bot wan kaka chuli gamente don boro wa kinga wek wan beno bet mabe chalo jomo kene ibut peñ mo kene iteng Uganda kay gangaji beno bet be gangwa beno bet be in terms of education in terms of development gangaji beno bet be gangwa bet be in terms of transformation ma wa wera ni gangaji bet be mego beno bet be comme richawa ne leb me wealth creation aneno lutela wendong ne chake ni ano chama ngur dong birne ke chimo tim metij ki gamente ikit menyano lonyo ikumal me Uganda ki but Uganda kaka mukene
tian loken no wabi work wabi teach nationally ni chake ni chama wenu team dong bi teach ki gamente kit manyano lonyo aneno lutela wen ngoromo ken karwe chan ka do mero cher ka dokelwa en ber dong wealth creation ngadi be dong wealth creation jomane dong wealth creation en docket maka megani ana foyo barumir wati yukiada amero le ko kijani ikene karne an puro pere gang pian puro batika koro directive paladir lobo andong pabi warata umira ko oda paladir lobo kado wani cheri lobo chuli chwal kwenana cheri West Nile chet kwene cheri Eastern Uganda Beri Central Doktun kwene chwal kwenana ana be chako timu kit machal la dir lobo mero ento ana waje bod la dir lobo ni wi wa mero pe will I agreement wa wan kwiri ni ana bi ke lo don do akaka malen kaka matilung itwa konywa ke ilo ne bere we kwa leveling wa beri on the same page ki jomo keneni mana egin ma ana bi chung iye atum parwot wa mago wa medu ki megwa do tela chuli ci gang bichum lu goro ikit meteleb ento no giti tela lu goro ikit me mobilization ento no giti tela adegu woni bet ki goro ni me mobilization bet ki goro ni meteleb ento bet kweri ki chuin maleng peke nero la tienda ngarmo logo mabe lui teleba ti lui docteur lo gatie kamalen ci ini ring ka doputianero ni mono erone leadership erone pe leadership erone to paju o jok tim mawu ber ka timene wana ka yam pe o chake kare eni o chake wa chon pol remumo o de kala chuli eni o peni lo tiena chuli gidiu ki gamente maraj metia ka chuli wori gi gine eni wano degi wanu don odon wadegi angeyo pera timapol matika temo pera duguna eni tika temo planning ke ngogni anangeyo eta legu walega ne pewtem peni ara tie ke jemi ma ara choyo wen kamaleng cha aporo amiyo bod jo madire majakelo wo in case ngato temo disorganizing an siki kelo wo ke wa o latino no pero entro choy lo bor ni no do makuman ka choko bir kama kuman latino no pero yes entro ni no do makin man eno choy lo bor ka ni ka choko mon bir kuman man jome ka choko ni game en wunu ngeni ampa mu ngarma wayni ngadi en yo luon ka choke eni ka choke kitimukan alqueda petty silent alqueda ket dikin pengiti ka meda mere kiti jimano kiti uchon watie ke files and files of logada madon wachoy wakero one wabi gwa ko file eno ne pewa chwale kamalen ero ngato tamani disorganizing one file will disorganize them because these are files mapedo be top information mapetop wabino karocho tela lutela mapigitika yeni ki roch tela wanu bino karocho tela lutela magibi yeni ki roch tela waruju tela la kachel gangi gangwa waruju gang yamdungwa wero kwenana logangeyana kilegana bot jo matie igamente alego ni tamma dong be ma ana tuero mi ne bot gamente right now eneni gamente compel orone ke making statement gamente com europeo issuing statement mo ke ken piaruya pi pressure mano lo wangamente mano ge yenyo mere kakagi ke kene ke chergo we gamente mro logini malupe ke ye mo timela wo gamente ko che slow man lo pa wan lo pajo kakama wabilu ye gamente tie
Pian koni wunu wego gamete momme issuing a statement mo matire maja withdrawing ngayo gamete yo. Pian no gina wunu tamani milki wachi gamete logi noti contrary to gin majo make yero ki manyene gubi pion katimone. With the time dano binero their capability kitagi handling kede lokum accountability. With the time dano binero niangi I level me kwan ki level me ngej metela. With the time dano binyang kita joni bidoro kede pajo. Are they going to be the same with the leadership of the past? Keje gibikelu something new on board. Gamente miro chwak ki bodluak. Alego ni wando wangamente polkaro mirwa mi kwena. Bod gamente ni kakama majority ti iye. Ene kakama miro wando wangamente wengwa tuta meberu iye. Wek chwak ubin lumuhu bod gamente. Mane kita jemi bil lake kwere dok bikelu. Dok bene moch tela binen pay kom lutela ke ken moch tela binen we kom luak ma watelo gi teka watiu ke diero le deni ni we go with the majority. Pian majority ene don luak majority ene democracy lakin lok mo ni wana yang wake rachana tenda mechuka ene wen wana me controlling wana yang wake rachana lima akibot gamete donye ke kwaro wen wana mi controlling wana yam wa ke rachana ngoma kuma man wana mi controlling chere me ngom ke kade ben ngom ma papa kal kwaro mi wa mani pa kal kwaro en wana yo poki ken wa utimo kwero KDP kwero achulu kwero luchano jemo teki wan watia tera meyenyo whatever support that the government need. Whatever support, whatever chwak magamente miro, wabimino ki gamente, one lulok pakara, one lulok pagamente, one mobilizers mategu, wabilok ki luakwa, gumi bot kaichelo, jemi pa kaichelo, ki doctor bot kaichelo, gumi bot chija, jemi pa chija. Iyome kui, unyo votes, kama gamente miro ye wabimi iyome chwak kama gamente miro wabimi wa miro gamente wa pian gamente ene an gamente ene in gamente ene wan gamente wa miro bet very popular worldwide do miro chwak ki bon lutedero ento lutedero mabe uti ki maroma ki tutero ki monu lutiru wediwu luremu ki jomo kene we ci gamente bi no chwak du mugo donc I gamente bi biru yom ma penare o wet gamente o ye yitwa wa logo tela wa ruju tela ci moch tela ma bi aki ya choli luolan moch tela ne bi owe kom gamente li tik li ri ci ubeni amni ono miro wa chaho wa timu kuman wa jam chon ngatomo ke keno nyo jomo ke ken make yero gi I office manyen uti kono ngeni uchung ujenge ikom luak ma okeru geni komu te ko chago chabe won me ku won pian wan wo pere ki side mo ma wateki anati neutral KDP bi gak neutral actually bi bedo neutral wan po bi chwa ko side mo wa side mo ka o mero bi opposition won jomo wayni won opposition Ubiru position mati genuine. Pe ubir la kuru position money. Ma wuna ye utimo jemi. Kono claiming ni wuno tiga tipikamente. Lapin. At the same time umiro no bino waini. Wuno tiga tija genes kamente. Wuno nywera wiwa. Kaya miro bira genes the government. Me miro biru position. Take your position rightly. Kaya miro tiji gamente. Wek bolo daro ni your position. Bien no ati chama kuwa wa wego beri jero gwe dire ma ya chake kele wa peho do ba mi dugum lega na borgamente ni yema la wo ke yero ni kon ngato mo
Peoro government ka making a statement. Pian we wa do cha la chen kon wa studying tele manyen ni ubiti uni ning gubiti mo gina ngo approach kiti ngo ka dire ma wa studying ma be chidong government can make a statement we pe government obet cha ne pian kiminyo pressure we government mean statement no pe ke tim kumero eno ni petela do ba mi gum wandong wangwa ikom la wirudi manyen ka chel ki lutij makamege komite ne yo executive wan wai kombu wundong ko nyute wa de yerutela mayamu wajo ni eno kongdo nyute wa jemi mabeje mayamu wajo ni obetimi wa wunu biru majale lu chona la chona marie obiru nyako do no nyako kade yachi nyako nyudong bod lu nyorupa nyako ni ien ono ngeyo pingwa chona lo ba mi rugum honorable boss mi ko tim pariamo KDP ofoyo